ayiwe hari abantu bigize intwari, abantu bamaze kwigira abavugizi nk'ayiriye kariya. Umuntu wa mbere weho kakanuza kakajwi buri kantu na buri ngudi mumaze kwigira imihirimbiri ndabisinyiye ariko buriya ikintu cya mbere kamanze nkwihanganisha kiramani we, ubu ngubu ni njyewe ugiye kuba dadi, ntabwo uzongera kuba dadi. Ngwiki ayiwe intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko wagwanye uruhe rugamba? Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko wagwanye uruhe rugamba? ayiwe umva nuko mbaye kure mba ngufashe mu mugongo pe. Dore ubu ngubu ngo nta nubwo ugisunga umaze amezi angahe hajya. ubundi mureke iyo abantu iyo bari guhomba hari abandi baba bari kunguka, sibyo? Icyo cihanganire wenda natwe twizamura. Byashoboka yuko wenda ayo maviews wagiraga dusigaye turayasangira. Ariko intambara zitabona nta wavuga iki? Cyava hehe? Uri zadati. Ariko kari akantu nta nubwo wari wakukura ku mbuga nkoranyambaga zawe. Dore nk'ubu ngubu si ukureba iyi video ntabwo mbesha, ngiye kukwereka akantu. Reba ino foto iri hano haraguru, iyi ngiyi kanengereyo irebe neza. Nimba uri umukomediye, ariko ubundi impamvu kuvangaga amasaka n'amasakaramentu, nimba uri buri kantu uri umukomediye, uri umuhanzi, uri igiki, hariyo mpamvu uri kuzana intambara muri ibi bintu z'abanyawowe, sibyo? Ndetse turi kutumvikanaho gabanya, ni ukuvuga ngo weho uri umukomediye, uri umuhanzi, rero wifata bya bintu by'ubuhanzi byawe byo guhangana utukana mu ndirimbo ngo bizane no muri komedi, ngo urebe umuntu muri komedi wagize akabazo ugenda umutekasiyeho revansiye ndi kukudisikasingaho umwana wa mama, narindi kukugira inama. Biriya bintu ntabwo ari byiza, kariya kantu ntabwo ari keza ko gufata ibintu bya komedi ngo bivange n'iby'ubuhanzi. Hano twe ntabwo turi muri Kavu Music, hano turi kuri birananiye. Ikindi cya nyuma mpita nanagenda pe. Ubundi kakajwe we ntinakuvugaho kuko weho uringegera ntituzi iyo waturutse, nta muntu ukuzi mu Rwanda, uriyizi weho ubwawe, weho uri muhirimbiri, uri umusego, uri umutanga wo gahambawe siko utanzi. Izo nakubwira byose ntabyo wamvuga, ni ibikureba. Ibyo ni ibikureba rwose, sindi kumwe nawe, icyo tucyumvikane. Ahubwo rata weho akantu ka nyuma, nimba uri umuhanzi wifata bya bintu bya Zotrap na Kevin na Ntuza ngo ubizane uko bahanganaga, uko muhanganaga mu muziki, ubizane mu bintu bya komedi. Nimba uri umukomedi, ni bikomedi kiniki, ariko ibintu byo kuza guhangana nk'aho ari muri Kavu bigaba.